success mean? Morning guys. Morning. Saya terang pipante. Pipante deng. Kakak Endah. Kakak Endah. Kenapa tuh Kakak Endah? Pipante Jiko. Gaga tuh pante kata. Oh nih. Kung dia di pante pegaga bagaimana? Lebih gaga dari ngana. Let's go, let's go, let's go, let's go. Put your hands up in the air. Vanilla Gada Yefta Kupak and Hendro Engke. Salam jumpa dari kami di sini, menemani pesta di malam ini. Atur gaya torang moba oles ala JRS. Lipat tu tangan kong taruh di belakang, kontorang mulai moba oles sampai di lantai. Marbai-bai celana tarabe. Indahnya pemandangan banyak cewek cantik. Guys, orang sudah ikat pantai. Pemandangan banyak cewek cantik. Rumah His mana dong? Nggak ada. Orang lagi apa? Hai, Sahabat, oh sahabat saya. makan cookies, Hah? cookies. Mau? Sweet baby, your sex has meaning. No, this time you stay till the morning. Di mana? Motongkat Boltim. Guys, orang sudah motong apa sih? Motongkat Boltim panas. Tinggal di Alfamart. Hai Om Budo. PI mu tuh Om Budo. Ini Tante Budo. Ini Mami Budo. Ini Nyong apa ini? Hey, what happened? Orang bertunggu pas apa ini? Pesawat.
Oh, tunggu pesawat di laut. Hebat. Pangkalan berapa? 8, pangkalan 8. Iya, di perahu-perahu. Di Kampung Ciko. Kampung Ciko. Ada pos. Iya. Mana masih jauh ya?